le movie le phume ku-YouTube. Yiphi mngani? Ye-1050 Studios bathi ibuhle. Angiyazi mngani. Uyathi njani wala Babathona? Angiyazi mngani. Wala wena. Mngani. Mngani movie nginabo Mthumbu. Mngani nginamfana shami lotrenda waka TikTok emathi umzandile. Umzandile bafana maseko. Ngizandile. Yebo. Iyo umuhle lo mfana lwana. Awathi. Uthi into kukhomba yena mngani. Kukhomba yena shami. Na, ngamfuna shami mngani. Mhle njani? Yo. Mngani. Hawu. Mngani yini? Kodwa mngani. Ngizandile uyamfuna? Yebo, ngimfuna mngani. Oh, nanya. Lo? Yeah. Uyamfuna? Yeah. Ngizandile. Uthini? Oh, ngimfuna. Ngimfuna. Ngiyamfuna wena. Solo sama ngifule. Ubonakalani? Uthini? Abengithi ngiyamfuna. Ngiyamfuna wena. Ngiyamfuna wena. Ngiyamfuna. Ngitshela ukuthi wena nami. Angikufuni. Angikufuni. Akakufa. Angikufuni. Masha la. I-Vitam Breakfast ku-104.1 the pumping beat of Africans. Last time la msakatweni ngake ngaba nema-content creators kwaba nejale lalela intombi yalo la lamchazela emsakatweni ukuthi akasamfuni ngithi mangidlala le video le mina ngicabanga ukuthi ngiyadlala na last time ngikutshelile masidibana apha emgaqweni ukuthi ngisaba kuniphazamisa nyalo mangidlala le video nina nibuke mina ngibona sesivele uyakwada la ukangiboni noma ngidlala le uyakwada ngicela ukunika lithuba uvusele mina ke njani Ngiyaphila sanibonani emsakatweni lo khuluma lana ngumzwandile bafana maseko ngihamba naThanya ngiphinde ngihambe futhi nalindelwa sima content creators akhona la Babathoni nedisihluke ngikuhlala ukuthi munye uhlala eMsawawa munye uhlala eBhodla then bese sekuba nami le ngihlala e10 mzwandile bafana maseko lolo ngamfuni ngibani lele ngingamfuni lana ngithanya nguwe lo nginika inkinga nje esikhatsini lesiningi nguwe nje umuntu lone kuba nesikhwele if ngabe nje ukuthi kuthiwa uyangibona nginalamanye amantombazane nanoma nje ungisisi wami yambona most like lo muntu wesifazane lo nema trust issues ukubuta ama question like nje 24 questions. Okay ngidawuphinza ngikubuta ngeke ngikubuta 24 ngibuta le 1 yes ngifuna lo ngamfuna leli bethi uyamfuna wena uthi lo ngamfuni ngilo sesi lo buta ukuthi uyamfuna yes nguwelele ngingamfuni then bese lele ke mfunako ngileba ngibutako ukuthi like ngiyamfuna no uyamfuna wena lo ya because like you know Thanya uyamhlube like jo unginiketa I hard time Ethanya tikhulumele la ngcono sothi mina ngichazile kumlaleli ukuthi makutofika nini itawubalula uthi uyamfuna kuwe uthe awumfuni le ndzawo le ibitwa ukuthi Vitam Breakfast kunelikhishi umukho awukhona ngale ngawulanza mina ngiyacabanga mase uphethe umukho le nkulumo iyatshintsha angathi akasamfuni ungathula kunjani Ngiyaphila bhuti wami njani Ngiyaphila Okay ngathanza ukubingelela abalaleli emakhaya lokhuluma lana ngithanya sibonga kaMoyane ngi-content creator yakhona la eBT ngimake emzwandini wena umfuni wakho wami and akangifuni and angifuni ngaye bachazele ukuthi umthole njani Okay like so umzwandile ivideo ethi kuqala bekangisoma ni bekangishela chaza kahle Okay so like bekafuna umbone njani wena umsukele wena andlulele emgwaqweni ngathi bekakuvusela that's why ngithi chaza kahle bekakuvusela ichaza Okay so like bekang approach ne so like so ngabingelela mara yes silone gender based violence moma ke labaslukumetayo ichaza kahle Okay so like okay bekangibingelela ke so ngabona ukuthi okay ngathi uyangifuna ke ngasale ngadigane yena mina ngiyeforce na ke so sachubeka kanjalo ke kunjani Ngiyaphila njani Ngiyaphila nawe ungathuli ungibani wakabani Ngilindelwa ngwaThabete Sibongo mara ngisebenzisa ke Thuthula Thabete kuma social media kuhlangana kwamnamzwandile Thanya bese kavele ahlanganile naye then ngamcela ukuba join then ukujoin le relationship yabo ngoba phela inkinga nguwe la le relationship le ucela ukuba joina ku ebudlelwane bese emzwandile ukuthi bangifuna ke na ke sekwaqala ke kwaba netinkinga ukuthi i-relationship yabo abasabi happy ngoba mzwandile bese afuna mina Thanya ke waba bully ke kumzwandile
uzamile ukuchazela ukuthi akanamali Mzwandile ngiyabona wena yini ungayiva kanti ubese wayithola ukuthi ikhona le mali kumbe njani hayi imali angayitholi ukuthi ikhona uhlaliswa yini uchaze yena ubungafuni le mali wena ngiyifuna imali ethi ngithanze yena uyajayiva nokujayiva la so isuke laphi lento ye content creation ngoba mhlawumbe bese sikwathi ngemuntu ojayiva ukuthi in election okay so like so like kudala vele bengi actress ne okay so ngihambe ama production lamaningi so okay ngadecide ukuthi because like ngine talents so ngaqala lapho ke ngajayiva while ngimile ku acting so ngahlangana naMzwandile on social media ku Facebook so ngabona ama video akhe ku FYP yakhe ashay acting ngabona ama monologue so ngabona ngathi okay shothi umjitha lo uya act so ngam DM ke ngimtshela ukuthi ngingibani ngiyakabani ngendani so saqala lapho kwathi ngasihlangane yabo sisha i video le1 sikhona ukubona ukuthi okay lento sishanga kanani so okay boom sesha ke video le1 ya trenda ke mfana like bengathembi nami sesha i video okay asa trenda saqala lapho ke sacubekisa vele nizaba ema content ngafaka mngani lana sesha i content so i3 wagcanyiswa nguwe so ufuna wabotshe so yakhohlwa ukuthi uyangikhohlwa nake ke sachubeka kanjalo ngani wena bo actor kumbe vele imishini yakho i1 wena utenge umuntu loyiwani bo actor before cha benga act mina bengingumuntu nje lo postela thombe ka social media then mina nathi ngangwendeka ukuthi sesihlangana eclassini Thanya ngamthola ukuthi wenta lento lengiyithandzwa okay then ngamcela mngani ngicela ungifake phela mngani wathi it's fine into khuluma nalomuntu lo ngenta naye so kanjalo ke ngangena nami ngiyabona Thanya utomelwa ngimnyalo yathi sengiyabona ene bebakhuluma ngabuhle bakhuluma ngelifilimu wena nje kuko konke wekela nje buhle wena Mzwandile uthi ngikhulume nawe nakethu yini lende ukuthi okay usale uqhubeke wakhumbula ukuthi la wedwana nababo wakho hey wena yathi baba wakho ubamba inkunzi mara uthi makabamba inkunzi wafika wathola kulekhaya lelikhaya la kwabamba inkunzi khona ngana kudla waba nebuntu ukuthi so ubambile inkunzi kulamanye emakhaya so yini le kwende ukuthi okay usale uqhubeka nyalo ungeta bomaka so like lokungwende ukuthi ngichubeke ngedebothanya nalindelwa it's ngibone ipotential ukuthi no ikhona ipotential labo Jerry and baze bafuna ukuthi like send them a video so it's because like they are trying to distance themselves from like itinto nje letendekako eKasa yabona ngathi no athi ngawuvala umnyango lo yabo athi ngibavulele send content and then like bang surprise nabo because ba engage and futhi ba commit yabo to like content creators stuff abo so like ngiloko nje lokungwende ukuthi ngigcine like sesichubeka yabona ngipusha nabo while nami ngalana ngiphusha like lawa ka maskit ma comedy skits leswendawo under 1050 studios so I support enjani because ngisikhuluma nge1050 nyalo ngiyajabula ukuthi senisebenza ne production lekhulu asisagcina mafonini kuphela njengoba ngisho ukuthi lenende nabo wakho lapha nabo wakho nacala sakudlala mara nyalo uyayibona ukuthi ilelinye lizinga so I support enjani ngifuna kuva nala location because ngasenjwayela ubone isikhathi nginthola ukuthi no ngitse ngicela sime and shoot asandluphi sesijwayele nala location nje abaningi yeah basinike inkinga leningi so cause even nema feedback nje leswatholako esikolweni yabomo yeah manhle futhi a positive cause wonke umuntu asigcugcutela ukuthi sichubeke and then ke I support kakhulu sithola vele Mr Tebuko the producer lo I founder ye 1050 studio ngoye umuntu vele la avamise ukuthi usihlakanise yabona whenever nje ukuthi like sifuna kusebenza simfonele yena ukhona yeah and then sengaba ukuthi nathi ke siya disapporta ngalokho commita kwethu nalokusebenza la igamadinga ukuthi sifuna ukubona sesekutheni ngale acting I-feedback kumantombatane because sekakusaba nyalo ayathi ukuthi nje wena once angasunzela ngibonena ngendlela uphalo sesinamba ngayo uya umthuke mara umnike that number kuma nenkinga akafonele buka ngoba yathi since like isashale video leyo yabo inumber yami like lengiyisebenzisayo le yes inumber yami lengiregister nje tinto letiningi takama yabo I've been getting calls from like bantu base KZN umuntu wase Free State
straight, you know, Yekela Thanya la nenkosi. khuluma indzaba yabosesi mina ngibude ngasesi wena ishana ukuthi uthola kubosesi nami ngiya understand ukuthi seceleni kwakhe vele ngingamoshakala la so akhona mase ngibuthi feedback kubosesi ukuthi mina abasabi nishana ukuthi uyothola ama calls na kubosesi athi ukuthi asala xolela sesi la ukuthi baningi befuna sidile ngabo so ubuda ukuthi abasabosesi kumbe No, abasabi. safuna usebenza safuna ukusebenza Ungivulele vele lithuba like you know Thanya because ngilale video yayibona mostly video leyo le number. Yeah, it's almost to 1 million views now. Yeah. And like iyaqhubeka every day like yabo ngithola ama likes and ma comments islamasha yabo. So le video leyo ke vele ya trend leyo. Yeah. Yes. No, ngicabanga ngiqhamuka ne character yami letamncetha Thanya la. Since ujoine Mzwandile since niqale kusebenza nyalo senimemelana kunjani because wena bosomile ngendeka bosokhwithile no actor singathi. Like ngisho ukuthi ngijabule kakhulu because yabonakala ukuthi imathuba ayavuleka kancane and ngiyalithemba ukuthi sizoqhubeka sibambisane kungabi nikujikelana emkhathini noma siphumelele sonke because ngiyinto vele lesifunako leyo ke lesifisako leyo ke Uqalile musingimngani wakho umnisapho namngani relationship umoshayo ngelento ngakho so batholile la ngicabana ukuthi actor nina ngicabana nitenonge nala ne peace wena kunjani ngiyajabulisa Ngiyajabulisa kakhulu ngoba ngiyabona ukuthi empilweni ngendani since bengade ukuthi ngendani ke sengiyabona ukuthi empilweni ngendani since ngibajoinile ngasho ukuthi bangivulele indlela bangibonisa ukuthi ngihambe ngalendlela le bangiguidile so ngiyangijabulisa kakhulu njengoba sengila ngiyabona ukuthi ngiyaphika kahle kahle ngiyafisa ukuthi ngichubeke ngibone ukuthi ngiyaphika ngendlela ukuthi siphumelele sonke uyabona nokubekana imali unayo imali Mzwandile beka ngafuni wena hawu bayakafuni nika mina imali Mzwandile unemali yeah angathi khona kumele alomnyesese ukuthi angena lapha because uyabona wena kumati manjani nami ngibhuli indaba trap yeah khona lesenwakhiphile ama video la lebatofuna kunilandzela because mina ngibavisile abakayiboni le video lebafuna kunilandzela babonela amanye ama video banilandzela ku Satholakala sonke ku social media, every social media, TikTok, Facebook, Instagram. But umuntu lo posta kakhulu ma video vele ngimi ngisebenzisa so i-page yami ukuthi sikhona ukupublisha lama video. Bangasesha Mzwandile Bafana Maseko ngiphindze futhi bangasesha Mzwandile Bafana Maseko nangabe ukuthi bafuna ukubukela ama video ethu ku TikTok, Instagram and Facebook. Yeah. Yes. No, nalo sesukuthola njalo lapha ku social media ngimvile lesikhathi akubita mina. Ngibona umphathi wakho ajabula sibalenzele kambe yini film leli tanyalo because i Blue Pillar ni iphumile bosebenza behind the scene. Senginalala manje bosabhala nje ukuthi usebende kubasho ukuthi u can't wait ukuthi kune film leli lanzelako lofuna uvele ukuthi kambe yini. So after dark, you know, the first movie let's say shoot Tebuho makafika eBarberton. Yeah. Yes. I think the movie leyo kuyophuma next year next year because angithi kusamele like ne Blue Pill siyiphushe but njengoba nyalo ikuma film festival yabo isa market khona but nayo itophuma because no mina vele kakhulu kathi okay move lami ngiyalithanda and futhi move lami litswembu yabo ngeke angeke ngikhulume ngalo kakhulu but you know like le horror le Blue Pill bantu ngameli like nje obalalele emakhaya niyibukele because imnanzi le movie leya no ngasicala itobe okay ngakuveta lokho because ufuna ngikuveta inominate kuMpumalanga International Film Festival so kuyasicala ndawo announce nami lamsakatweni bayekubukela Thanya kusukela la siya kuphi because seseyinibonile ku relationship ngendeka singaya kunyanyani ngendeka ungamela jinja nje athi makafika anlamlele into le so ngeactor khona la ufise kuyakhona la sikubona khona ngathi like netufisa letiningi acting yabo and like tiningi tinzawo la ngifuna kufika khona ngeacting like so ngiyathemba ukuthi one day ngidofika la ngifisa kufika khona with this thing because like ngiyelo people lami vele lenginalo on the other side then ijaiva nako ejaiva nako kungiphushile kakhulu because ngihambe ama performance lamaningi nge dancing so and ngiyajabula ukuthi basakhona abantu abasangibhukhako in dancing and
wena right la kumzwandile awusafuni kuyenza umusine umngane wakho uyakhona uthi nibambisane khona la silinzela khona la ufuna yakhona ngeacting. Cha ngiyafuna kuya phambili ngeacting ngoba kucala kusifiso sami like kusela ngimncane bengifisa ukukhula ngiact nami ngivele kuma TV. So sifiso sami ukuthi ngikhule bese ngiyachubeka ngiact. Siseligcinela khona la. Okay, yawenza bamzwandile ukuyikhuluma into phuma peaceful ke la. Kahle ke la. Ngifunda grade 1, ngifunda grade 1. Grade 11. Grade 11. 11. So ngisha grade 11. So yeah mina ngenda matriculation. Yeah. So lenye into futhi lekumele ukuthi iannounce ukuthi vele after lenyanga le okay vele isiyowawenda ama skits nema comedy skits shoot kakhulu nema race but after lenyanga le I have to stay le okay yabo kancane ukuthi no but uqhubeka ngilangifetha khona le boyfriend ke lapho. Yeah sekumele vele nawe ungenelele lapho ufuna ngithole nje le character le lenye S4 yeah no mabangabe bafuna ukunjoyina le number sendazamangabe bakhona laba bafuna ukunjoyina kumbe banilanzele lapha ku social media njengoba usho. Yeah so yeah if nawe ukuthi ukhona uyafuna ukusijoyina ungachumana nami kule number yami le the first kit nje le trendako kakhulu le ya 0673464078 ngibhalele vele ka Facebook DM ka Facebook or Instagram or TikTok because yeah basakhona vele laba ngidMile you know ka TikTok uyavathanya la lethi mina ngijabula ngendlela bafihla ngayo basakhona ya laba ngidMile ukuthi bafuna sende ama skits abo and lokho kunginiketa ini motivation ukuthi like ngichubeke bang encourage futhi yes no siyabonga ukuthi nizivakashele la sibonga nalomsebenzi omuhle leni wendako la Bhabtini uthi kwe movie Mzwandile njengoba ngisho nami nginifisela inhlanhla awufisa kunibukela kuletinye itinzawo la manda udlala le sitawujabula ukuthi safe la Bhabtini ngoba hey makunani ngikhothela but ngiyabonga ukuthi nivakashela. Yes siyabonga nathi sibonga lokuthola leli thuba. Okay kulaleli Beat Town Breakfast ku 104.1 the pumping beat of Vegas kufuna ngihambe but ngaphambi kokuthi ngihambe kunento letawendeka la msakatweni leli fiki leli tawo ngifuna kunivisa yona ke la sino ngakulinzela ebengizomlandela ebheke parliamente mende kanti enungo wamudali ayumona lo phansi ebengizomlandela ebheke parliamente mende kanti enungo wamudali ayumona lo phansi ebengizomlandela ebheke parliamente mende kanti enungo wamudali ayumona lo phansi ngiyamthanda Mose ngiyamthanda Mose kanti enungo wamudali ayumona lo phansi unomalizobe intombi ethandwa izinsizwa kanti enungo wamudali ayumona lo phansi awuzwe ngidawula next week nami ndafika ngize hawu